Strogo poverljivo, epizoda 33. 2005. je godina i nalazimo se na Floridi i danas radimo jedan od dva čuvena slučaja koje je rešio detektiv Ken Brennan, koji je u Americi poznat upravo po njima, zbog toga što ih je rešio kada niko drugi nije mogao. Stoga danas radimo jedan od ta dva slučaja, sledeće nedelje radimo drugi, ujedno i finale prve sezone, da je tako nazovemo. To je posljednje dve epizode pre kratke letnje pauze, ali o tome više u sledećoj epizodi da ne smaram sa slušalce koji žele da čuju celu priču. Dakle, nalazimo se na Floridi, 2005. godina i radnik koji je jednog ranog jutra, tek nešto nakon 8 sati, popravljao električne kablove na banderama, primećuje pored puta nešto zašto je odmah shvatio da je u pitanju nago beživotno telo. On odmah prilazi i poziva policiju i opisuje ono što vidi ispred sebe. Naime, suočen je sa grotesknom slikom nage žene, čije telo je sklupčano na travi. Na njoj su bile vidljive povrede koje su ukazivale na to da ona bila brutalno pretučena. Lice je bilo prekriveno rasekotinama i bilo je otečeno. Također je imala mnogobrojne modrice svuda po telu. I kako je on to opisivao, kako ono gleda od duže vremena, shvatio je da ona zapravo diše i da je zapravo živa. Žena je hitno prevežena helikopterom u glavnu bolnicu u Majamiju, gde je, kako su doktori opisali, prvih 24 sata bila u toliko kritičnom stanju da je jedva bila živa. Kako je bila nesvesna i nisu mogli da saznaju što je se desilo, policajci su radili jedino što su mogli, a to je da ju ispitaju povrede i da puste doktore da je povrate u život. Saznali su da je bila brutalno pretučena i to najviše u predjelu glave, gde su udarci bili toliko nasilni da su joj čak kosti lica ispod oka bile napasle od udaraca. Također je zaključeno da je bila silovana više puta, te se zaključuje da je prvo bila silovana, kasnije pretučena i potom bačena pored puta u uverenju da definitivno neće preživeti. Slučaj je bio dodeljen inspektoru Alanu Footu, međutim kako je ova nepoznata žena bila u nesvesti prvih 48 sati, jednostavno nije bilo načina da sazna bilo što o tome šta se dogodilo. On je obišao mesto zločina i išao od vrata do vrata u okolini, ispitivao ljude, međutim niko ništa nije ni video ni čuo. I tad je nastao strah od toga da ukoliko ta žena bude umrla, to bi značilo gubitak jedinog traga za osobom koja je jadne žene nanela ovolike povrede, jer niko drugi ništa nije ni video ni čuo. Ona je bila jedini očevidac, nažalost, tako kažemo, očevidac i žrtva i sve. I bio je strah da ako ona umre nikad ga neće naći i može doći ponovo do ovoga, neko može ponovo preživjeti isti taj napad. Međutim, na svu sreću žena se probudila posle 48 sati što je bilo u nesvesti, to jest u indukovanoj komi. I kako ona nije mogla komunicirati kroz govor zbog toga što od povreda nije mogla ni da priča koliko je bilo lice natečeno, policajci su komunicirali sa njom kroz papir i olovku. Prva stvar koju ona napisala bilo je njeno ime i prezime. Naime, zvala se Ina Budnicka. A potom je napisala samo broj telefona jednog čoveka, ime, i odbila je da kaže bilo šta dalje. Kada su policajci okrenuli taj broj telefona i pitali ko se nalazi sa druge strane linije, saznali su da je u pitanju njen advokat. Policija je bila zatečena ovim potezom. Isprva su pomislili da je u pitanju neka kriminalna situacija, da je ovo možda bio neki organizovani napad koji ima kriminalnu pozadinu. Međutim, daljim istraživanjem, sada kada su dobili njeno ime, ali i kontaktiranjem tog advokata, saznali su da je Ina zapravo jako loše govorila engleski i da je njen advokat tu zbog jednog spora koji je ona vodila sa svojim poslodavcima. Naime, Ina je bila Ukrajinka koja je radila na kruzeru, tačnije radila je za kruzersku agenciju koja je poslovala u Majamiju. I nedavno je imala povredu na poslu. Ne znam tačno kakvu povredu, ali izvesnu povredu oko koje se ona studila sa tom agencijom zbog toga što oni nisu htjeli da joj pokriju troškove lečenja, na što je kao njihova radnica imala je pravo na to. Oni nisu želeli da joj obezbede lečenje i ona se tužila sa njima. Također saznaju da ona već nekoliko meseci živi u jednom hotelu blizu aerodroma koji se zove Airport Regency Hotel, dok je taj pravni proces bio u toku. Ona nije bila iz Majamija, niti je živela tu, bila je iz Ukrajine i živela i radila na kruzeru dok nije došlo do te povrede i onda je morala da se smesti u taj hotel dok traje taj pravni proces. Taj hotel se nalazi pored aerodroma i uglavnom služi ljudima koji spajaju letove da prenoće dok čekaju svoj sledeći let. Također ona nije nikoga ni poznavala, niti je bila u kontaktu sa bilo kim iz Majamija, osim sa tim advokatom koji je vodio tu tužbu. I policija se ponovo našla pred u slepoj ulici pred ćorsokakom. Tamo su pomislili da je možda u pitanju neka krimi akcija za svega ovoga, ali opet ništa. Misterija se produbila i onda kada je Ina postavila pitanje ko mi je ovo uradio i time ubila posljednju nadu inspektorima će doći do bilo kakvih brzih odgovora,
zbog toga što su se oni nadali da će im ona upravo dati odgovor na to pitanje, a ona je bila u fazonu, ko je meni ovo uradio? Njeno pamćenje je bilo dosta maglovito zbog samih povreda, ali ono čega se ona sećala jeste da je te večeri pre napada izašla na večeru sa izvesnim Peterom, koji je bio Portugalac, ako se ne varam, koji je radio sa njom na kruzeru i policajci su bili u fazonu, aha, on sigurno znači ima neke veze s ovime. Međutim, nije imao nikakve veze. Ispostavilo se da oni jesu otišli samo na večeru, Peter ju je dopratio nazad do hotela i otišao dalje. Potom u toku noći Ina izlazi ponovo iz hotela oko 3 ujutru i policajci su u fazonu, aha, tad se nešto desilo. Međutim, ispostavilo se da ona otišla samo do najbliže benzinske pumpe, gde je dopunila kredit na telefonu kako bi mogla da se čuje sa majkom u Ukrajini, sa kojom je ona bila veoma bliska i čula se svakoga dana. I ona se vratila u hotel oko 3:45 i sve je to dokumentovano na nadzornim kamerama hotela, kojima je ceo hotel i prostor oko hotela bio prekriven. Znači, hotel je također imao 2 radnika obezbeđenja na glavnim ulazima, imao je ogradu oko celog kompleksa, bukvalno ptica nije mogla da preleti, a da ne bude zapažena. Ipak, te noći, Ina je nestala iz hotela i potom više puta bila silovana i pretučena i sledećeg jutra bačena pored puta, a da to nijedna kamera nije snimila, niti je to iko video. Kako nije postojao snimak nadzornih kamera Ine koja napušta hotel nakon svog povratka u sobu, nastala je nova misterija. Kako je Ina završila izvan hotela? Detektiv Foote je iznao nekoliko teorija koje su uključivale mogućnost da je Ina možda bila bačena sa balkona ili je bila spuštena sa balkona uz pomoć užeta, ali opet cijela oblast oko hotela gde bi ona trebalo da bude ili bačena ili spuštena ili bilo šta i bila prekrivena kamerama, tako da su te opcije vrlo brzo izbledale. Potom, inspektor Foote počinje da sumnja da je možda neko od radnika hotela bio umešan u celu priču, te je radio nešto sa snimcima kamera, zamenio ih, isključio i slično. On je ispitao recepcionera hotela, Georgea Pereza, koji je bio u smeni te večeri i koji je prema snimcima sa kamera u jednom momentu napustio svoj recepcionerski pult i ušao u lift zajedno sa Inom. On je također bio sumnjiv policiji od samog početka zbog toga što je odmah rekao kako on ne veruje policiji. Znači, to je bilo prvo šta je on rekao kad je vidio policiju, ja ne verujem policiji. Na sve to, oni su saznali da je on kao glavni recepcioner imao master ključ koji je mogao da otvori sva vrata svih soba u tom hotelu. Tako da ne samo što je bio sumnjiv što je rekao da ne veruje policiji, ne samo što je bio sumnjiv zbog toga, nego je imao ključ koji je mogao da otključa sva vrata, plus je snimljen na nadzornim kamerama kako ulazi u lift sa Inom. Međutim, kada su ga ispitali, on je rekao kako je Ina bila malo pijana kada se ona vratila u hotel nakon večere sa onim Peterom, sa kolegom, tako da ju je on samo otpratio do sobe kako bi bio siguran da je ona stigla tamo bezbedno. I to je bila istina. Ovoga se i sama Ina sećala, rekla je kako je ta priča istinita, da je on dopratio samo do sobe i to je bilo to. To je bilo prvi put kad se ona vratila. Ona je još jednom kasnije napuštala hotel oko 3 ujutru, vratila se oko 3:45, išla da dopuni kredit do benzinske pumpe. Međutim, napad na nju se desio nakon toga i oni jednostavno nisu imali predstavu kako je moglo se desiti da ona napusti hotel bez da bude snimljena na jednoj sigurnosnoj kameri. Istraga se potom okrenula u pravcu Petera, tog kolege sa kojim je ona bila na večeri. I ubrzo su inspektori saznali da je Peter zapravo već bio umešan u jedan incident koji je bio prijavljen policiji i u kome je učestvovala Ina. Nedavno, kada su Ina i on jednom prilikom bili u jednom noćnom klubu, došlo je do incidenta kada je Peter želeo da oni i odu iz kluba, a Ina to nije želela, tako da je on počeo da je vuče za ruku napolje i to obezbeđenje je to primetilo i razdvojilo ih je i prijavilo policiji za incident i tom prilikom je Peter bio i priveden i mislim da je celu noć da je bio u pritvoru i tek je ujutru pušten kad se otreznio. Međutim, po svemu sudeći, izgleda da je to bio samo jedan mali incident i da su oni kasnije izgladili odnose jer su ponovo nastavili da se viđaju i da izlaze na večere. Od njega je također bio uzeti i DNK uzorak i on se nije poklopio sa DNK uzorkom koji je pronađen na Ininom telu nakon napada. U međuvremenu, Ini su počela da se vraćaju sećanja na veče napada i ona je počela da pati od napada panike zbog tih sećanja koje su se vraćala toliko nasilno, da kažemo, kao flash fotografiji, kako bismo to rekli, kao na Blic recimo. Ona je policiji rekla kako veruje da u napadu na nju učestvovalo više napadača, minimum 2 muškaraca koji su bili belci i koji su imali jak akcenat za koji je ona verovala da je u pitanju španski ili rumunski. Također je rekla kako je bila prisilno naterana da pije alkohol, kako je gušena jastukom, potom pretučena i odnešena dole u auto gde je silovana.
Konkretno je rekla kako je jedan od te dvojice belaca koji su imali španski ili rumunski naglasak prebacio preko ramena i tako je sneo kroz ceo hotel i odneo u kola. Međutim, inspektori nisu znali koliko mogu verovati ovom njenom iskazu. Ne zbog toga što su mislili da ona laže, već zbog toga što je ona preživjela ozbiljnu povredu glave gde je sećanje na to veče bilo izbrisano. Pa jednostavno nisu znali šta je zapravo istina, a šta je plod njenog uma koji bukvalno pokušava da popuni rupe u sećanju. A iz iskustva znamo da to može nekad da rezultira u lažnim sećanjima zbog toga što jednostavno mozak u nedostatku nekih memorija i nekih informacija pokušava da popuni te rupe u sećanju lažnim informacijama. Oni su pretražili njenu sobu u hotelu, nadajući pronaći bilo šta što bi ih uputilo u bilo kom pravcu, budući da ponovo su se našli u slepoj ulici u Ćorsokaku. Jednostavno tražili su bilo kakav trag koji bi ih uputio u bilo kom smeru, jer bukvalno nisu imali ništa. Međutim, ni u sobi ništa nisu pronašli, sve je bilo normalno. Uvidom u istoriju otključavanja njenih vrata, jer su bilo u pitanju ona vrata sa digitalnim ključevima, sa onom karticom koja se provuče, što mislim da je danas učestala praksa u mnogih hotelima, u 2005. godini je to bilo malo ređe, posebno kod nas. Ne znam koliko je bilo učestalo u Majamiju, ali ovaj hotel je imao, pored detaljnog video nadzora, imao i te digitalne ključevi. Oni kad su uporedili tu istoriju otključavanja i uporedili sa vremenom na nadzornim kamerama, zaključili su da je postojao čudan time gap, to jest mali razmak između trenutka kada je Ina napustila lift, to jest izašla na njen sprat, i trenutka kada bi ona ušla u sobu i to nekih 10 minuta. Policija je odmah skočila na to sa teorijama kako je Ina možda bila prostitutka, ilegalna imigrantkinja prostitutka i da je posećivala nekog klijenta na svom spratu. Mislim, imate Ukrajinku koja je silovana i pretučena skoro na smrt. Prvo šta će Amerikanci da pomisle da je prostitutka i da je imigrant. Mislim, bizarno. Kada su je pitali veze toga, ona je rekla, nije se to desilo, mislim, nikada nisam svraćala nigde, ni u sobu, bukvalno iz lifta sam pravo išla do svoje sobe. A kako, hotel jeste bio prekriven sa tim nadzornim kamerama, međutim, one su bile samo na ulazima i izlazima. Nalazile su se na ulazu i izlazu svakog sprata, na ulazu lifta, na ulazu u hotel, međutim, sami hodnici nisu bili snimani. Tako da sada su imali još jedan novi dokaz koji ih je zbunjivo, taj mali time gap, i policija se još jednom našla, pogodili ste, u Ćorsokaku. I to mesecima. Nisu bukvalno imali nikakve nove dokaze, nikakve nove smjernice gde bi trebalo dalje uperiti istragu. Ina potom odlučuje da podnese tužbu protiv samog hotela, zbog toga što je očigledno da je neko mogao neopaženo da uđe u njenu sobu i da je prebije, siluje i da je iznese odatle zaobilazeći sve sigurnosne kamere, tako da je verovala da je neko iz samog hotela umešan u sve to. Kada je tužba bila pokrenuta, hotel je angažovao posebnu firmu koja će ih zastupati u odbrani, zbog toga što je trebalo istražiti stotine i hiljade sati nadzornih kamera, kontaktirati sve ljude koji su prošli kroz taj hotel u tom periodu, što je, kao što sam rekao, hotel gde odsedaju uglavnom putnici koji spajaju letove. Stoga je istraga mogla krenuti bukvalno u bilo kom pravcu po celom svetu, jer bukvalno aerodrom koji vozi na sve krajeve sveta. A ta firma potom angažuje specijalnog detektiva za kriminalističke slučajeve, konkretno specijalizovanog za seksualne delikte, koji već imao reputaciju da ima sposobnost da reši najveće misterije, privatnog detektiva Kena Brennana. I kako su kasnije rekli, oni su ga unajmili u nadi da će on dokazati nevinost tog hotela u celoj situaciji, međutim on kad je došao rekao im je kako on nije tu da dokaže nečiju nevinost, već da otkrije šta se zaista dogodilo. Ken je poseban slučaj, da se tako izrazimo, preterano nadmen, ali sa razlogom, deluje kao da je popio svu pamet sveta u nekim trenucima, ali opet sa razlogom, jer je čovek bukvalno genije u rešavanju kriminalnih misterija. Kako ga je članak u Vanity Fairiju, gde sam našao neke dodatne informacije u vezi ovog slučaja, koji su bukvalno napisali od A do Š celu priču, što sam ja saznao previše kasno, kad sam već napisao celu priču iz drugog izvora, mogao sam bukvalno odatle da prepišem, nego sam uložio duplo više napora da sastavim kompletnu priču, ali dobro, šta sad. Oni su ga tu opisali kao tipičnog detektiva iz krimi serija. Kao sredovečan čovek sa plavom zalizanom kosom, raskopčanom košuljom iz koje proviruje zlatni lanac,
Ken je imao 2 dece koje su ovo vreme već bila odrasla, a bivša supruga mu je preminula. On se nakon njene smrti povlači iz policije gde je radio kao policajac na Long Islandu, decenijama je bio policajac na Long Islandu i potom prelazi u privatne detektive. Kao što rekao, imao je specifičan način rada, gde bi do detalja ispitivao svaku mogućnost, svaki dokaz, svaki mogući trag do najsitnijih detalja. I radio bi to, ispitivao bi sve dok ne bi na kraju gotovo uvek pronašao krivca. Faktički je bio idealan za ovaj slučaj gde je trebalo povezati stotine stranaca i pronaći onog pravog. Inspektor Foote na drugu stranu nije bio impresioniran, niti zadovoljan dolaskom Kena Brennana. Znao je da je to značilo da je on nesposoban da reši ovaj slučaj i da sada na sve to treba da mu pomogne u svemu tome. Došao je neko kao ko se pravi pametniji od tebe i sad treba da mu još pomogneš, da mu daš sve svoje sve svoje dokaze koje si našao, sve svoje tragove, kojima si radio mesecima bukvalno. Ali Ken je bio u fazonu od početka to je moj posao, neću da ti stavim na žulj, sve što saznam ću prvo tebi da prenesem zbog toga što si ti glavni inspektor u svemu ovome. Iako obojica znamo da nema šanse da sam rešiš ovaj slučaj, Foote je bio u fazonu šta god, naći ćeš ga nikad. Poznaje komplikovanost ovog slučaja i odlučuje na kraju da mu ipak da sve dokaze i sve tragove dobrovoljno. Bukvalno me sve dao na tanjiru. I prva stvar koju je Ken provalio jeste to da sat na kameri u liftu nije sinhronizovan sa vratima Inine sobe, već ide 10 minuta unapred, što odmah objašnjava onih čudnih 10 minuta između trenutka kad bi ona izašla iz lifta i trenutka kad bi ušla u sobu. Kako su kamere bile motion activated, to jest nisu radile konstantno, već su radile kad bi se dogodio, upalile bi se kad bi se dogodio neki pokret, to jest kad bi neko prošao ispred njih. Sljedeća stavka je bila ispitivanje njihove osetljivosti i pokušali su da ih zavaraju na stotine načina, da se prošunjaju, da puze, da idu za zid i bukvalno nijedan plan nije uspeo. Kamere su bile visoko osetljive i nije bilo načina da se zavaruju. Stoga je Ken Brennan zaključio da nema šanse da je Ina napustila hotel tim putem. Nova teorija jeste da li je Ina možda napustila hotel maskirana, sa kapuljačom i slično. On je pregledao snimke iznova i ispitivao jednu po jednu osobu koja je viđena na njima i redom ih otpisivao u nadi da će doći do potencijalnog Ininog otmičara. I onda dolazi do frapantnog zaključka koji nije nikome pao na pamet do sada, budući da je otpisao sve ostale mogućnosti kako je ona mogla da napusti zgradu hotela. Znači nije mogla biti bačena jer bi pre svega to kamere snimile, a također nije imala ni povreda od pada, niti je mogla biti spuštena uže, to zbog toga što nije imala tragove odvezivanja, niti se mogla iskrasti, niti je bila maskirana. I onda ako je sve to otpisano, to može da znači samo jedno. Da je ona izneta u nečemu, to jest da je Ina bila iznešena iz hotela, konkretno u koferu. Pregledanjem stotina sati snimaka sigurnosnih kamera iz svih uglova, Ken dolazi do čoveka za koga je verovao da je bio njihov glavni osumnjičeni. Eliminisao je bukvalno jednog po jednog potencijalnog osumnjičenog. Ako je neko napustio hotel i nije se vratio pre nego što je Ina ušla u sobu, bio je otpisan. Oni koji su ušli i više nisu napuštali svoju sobu, bili su eliminisani. Također svako ko je izašao iz hotela bez da je sa sobom nosio veliku torbu je bio eliminisan. I tako je došao do jednog čoveka za koga je verovao, gotovo sigurno da je on u pitanju. U pitanju je bio jedan čovek koji je ušao sa Inom u konverzaciju dok su oni čekali lift. Kad se ona vratila ujutru u 3 sata, on je prišao ispred lifta i oni su počeli konverzaciju i potom zajedno ulaze u lift. A samo par sati kasnije, nešto posle 5 ujutru, isti taj čovek snimljen je na kamerama kako iz lifta izvlači kofer, za koga se jasno vidi da je težak. Abnormalno težak, zbog toga što se on muči da ga izvuče iz lifta kada su točkići kofera zapeli onaj procep između lifta i zgrade. On čak mora da se okrene i da izvuče kofer sa obe ruke koliko je težak. Taj čovjek potom napušta hotel, a 2 sata kasnije se vraća bez kofera. Kena poprilično neobično bilo i samo držanje čoveka koji je delovao potpuno smireno, kao da se ništa nije dogodilo, što je moglo ukazivati samo na 2 stvari. Da se zaista ništa i nije dogodilo i da je kofer bio jednostavno težak i da je to bila samo slučajnost, ili da ovo nije njegov prvi napad. Međutim, svemu u tome postoje problem. Čovek je bio crnac. A Ina je specifično rekla da su njeni napadači bili belci sa rumunskim akcentom. I Ken je ovdje morao da se odluči da li da veruje Ini, koja je zadobila teške povrede glave i imala gubitak pamćenja, ili snimcima sa kamere i svojoj intuiciji i bukvalno jedinoj opciji kako je Ina mogla da napusti hotel te večeri.
odlučio se za ovo drugo. Kako bi se uverio da je kofer zaista dovoljno velik i da Ina može stati u njega, budući da je na snimku zbog veličine samog čoveka koji je bio visok preko 2 metra, sam kofer delovao premalo da bi ljudsko biće moglo da stane u njega, Ken je izmerio veličinu kofera prema snimcima sa kamere i dimenzijama lifta pre nego što je uperio prstom u čoveka po imenu Mike Jones. A kako je došao do njega? Pa. Pre svega, organizovao je sastanak upravo u tom hotelu gde je inspektorima i radnicima hotela pokazao snimak i iznao im svoju teoriju kako je Ina izneta u koferu. I odmah je naišao na negodovanje. Kako mu je uopšte pala na pamet ideja da je Ina u tom koferu? Kako je on napadač kada je Ina rekla da su napadači bili 2 belca? Kako je on mogao napasti i razbiti devojci glavu, potom izneti u koferu, baciti kad je toliko staložen na snimku? Kako ovo, kako ono? Ali svako njihovo pitanje nailazilo na staložen i razuman odgovor. Te su se na kraju svi složili ipak da treba ispitati tog lika. Ali ponovo novi problem, kako da dođu do njega i do njegovog identiteta, kada je sve što imaju samo taj snimak sa sigurnosne kamere. Gledajući snimke sa kamera, primetio je da se u društvu ovog lika, za koga je Ken bio uveren da je ovo već radio ranije, nalazi jedan drugi čovek prilično često. Pretpostavljamo da mu je bio blizak prijatelj i taj lik je veoma često na sebi nosio majicu koja je na sebi imala određeni mutni logo, koji je Ken uspio da protumači izoštravanjem snimka, zašto je čak kontaktirao NASU da mu pomogne da izoštri snimak, bio on odbijen na kraju, ali zvao je NASU bukvalno, i on uspeva da pročita na kraju da na tom logu piše Mercury. To je zapravo bio logo firme Mercury Marine, koji se bavi proizvodnjom čamaca i opreme za brodove. Ispod loga Mercury je bio i natpis Verado, što je kasnije saznao da je zapravo jedan od modela broda koji oni proizvode. Stoga Ken sada sede na telefon i kreće da zove redom. Prvo zove tu firmu i pita gde je tačno mogla da se nabavi ovakva identična majica sa ovakvim identičnim logom. I na svu sreću u pitanju je bila majica koja je bila specijalno napravljena za radnike catering agencije koja je usluživala štand Mercury Marine upravo povodom jednog sajma brodova koji se održavao u Majamiju upravo u vreme napada na Inu. Stoga je Ken potom kontaktirao tu catering agenciju. Kažem, ovaj lik je bukvalno Sherlock Holmes i kako je došao do ovog lika je potpuno neverovatno. On je kontaktirao catering agenciju koja je tog dana usluživala radnike i posetioce firme Mercury Marine i poslao im fotografiju lika sa majicom, ali im je također poslao fotografiju drugog muškarca za koga je sumnjao da i nije napadač. I skoro svi su uspjeli da prepoznaju obojicu, a posebno visokog crnca sa naočarima. I u pitanju je bio čovek po imenu Mike Jones, prema njihovim rečima. Proverom podataka iz hotela potvrđeno je da čovek po imenu Mike Lee Jones jeste tog vikenda odseo u tom hotelu. Međutim, tada je usledila nova misterija. Gde da nađu tog čoveka? Adresa koju je dao prilikom odsedenja u hotelu je bila stara adresa na kojoj on živi u New Orleansu, pre čuvenog uragana Katrina, koji je upustošio New Orleans, nakon čega se on preselio odatle. Stoga je Ken morao da ga pronađe na drugi način. Budući da policija nije mogla jednostavno da izda nalog za privođenje i wanted poster bukvalno, zbog toga što lik možda uopšte nema veze sa Inom. Nisu mogli da izdaju taj dokument da ga zvanično privedu. Prateći dokumente i baze podataka, Ken je uspeo da isprati Mikeov put sa posla na posao, koji je često menjao, by the way, i također se selio iz grada u grad jako često. I nakon razgovora sa stotinama firmi i agencija, uspeo je nekako da ga locira na kraju, i to tako što je slučajno svratio jednu firmu pod imenom Ovations u Tampi. I čim je opisao čoveka i pokazao fotografiju i rekao ime, direktor je odmah znao kome je reč, ni ne pogledavši u bazu podataka. Ipak, on je odbio da mu da podatke o Majku sve dok Brennan nije donao zvanični zahtev za istragu, iako mu je bilo napomenuto da je u pitanju možda serijski silovatelj i potencijalni ubica. Kada je policija kontaktirala Majka u vezi incidenta koji se dogodio u Majamiju, on je bio u fazonu, da, radio sam taj vikend na sajmu i da, sam odseo u tom hotelu i da, želim da sarađujem sa policijom oko svega. I oni su bili u fazonu, šta, koji kur? Jer je čovjek bio toliko smiren da su verovali da je on zasigurno nevin. Čak i prilikom razgovora sa inspektorom Footom, Mike je bio potpuno staložen i odgovorio je na sva pitanja potpuno mirno i normalno. Rekao je kako je se upustio u konverzaciju sa Inom ispred lifta, ušli su zajedno u lift i posle svako otišao u svoju sobu. I normalno, Foot je tada bio u fazonu, sigurno imamo pogrešnog čoveka, Ken je ovoga puta na potpuno pogrešnom tragu i Mike je nevin. Ipak on mu zatražuje da da DNK uzorak, što je verovao da će to biti posljednji korak gde će se Mike pokolebati
ukoliko laže ono da će odbiti da da DNK uzorak, međutim Mike pristaje i daje svoj DNK uzorak. I Foot je sada tek gotovo definitivno bio uveren da oni imaju pogrešnog čoveka. Bio je uveren da imaju pogrešnog čoveka, sve dok rezultati DNK analize nisu stigli i pokazali da se Mikeov DNK uzorak kompletno poklapa sa DNK uzorkom uzetim sa njenog tela u noći napada. I tamo kad su pomislili da je to i da su uhvatili napadača, Mike je ispričao novu verziju događaja gde je postojalo opravdanje zbog čega se njegov DNK nalazi na Ininom telu. Mike je sada rekao izmenjenu verziju priče gde je rekao kako je ušao u konverzaciju sa Inom te večere ispred hotela, te su se potom popeli do njene sobe gde su imali odnos koji je on platio zbog toga što je Ina bila prostitutka i on je potom napustio njenu sobu. Rekao je da je prvi put sakrio to da je imao odnos sa njom zbog toga što je upravo Ina tražila od njega da nikada ne kaže šta se dogodilo te noći između njih. Jer je kao bilo sramota da ona radi kao prostitutka, jel te? I to je bilo to, kao nije je pretukao, nije je iz hotela, nije je bacio, a kada je bio suočen sa snimcima sa kamere i kada su ga pitali šta se nalazi u tom koferu kada je on toliko težak, Mike je rekao kako je on bio prepun knjiga zbog toga što on voli jako da čita. Kada su ga pitali da kaže bar neki naslov neke knjige koju je pročitao koja se nalazi u tom koferu, Mike nije mogao imenovati niti jednu jedinu knjigu. Zato što vjerojatno ni jednu knjigu u životu nije ni pročitao. Iako su imali ovaj dokaz, policija je sada strahovala da će ovaj slučaj loše proći pred sudijom, zbog toga što nema konkretnih dokaza, nisu mogli da ga konkretno osude za napad, uprkos snimcima sa kamera, zbog toga što postoji mogućnost u tom koferu zaista i nije bila Ina. Kako god ovaj slučaj nikada nije ni otišao pred sudiju zbog toga što je Mike priznao silovanje. Nije priznao napad, priznao je silovanje. A sve to u zamenu za blažu kaznu i on je na kraju osuđen na samo 2 godine zatvora zbog silovanja. Iako je gotovo sigurno da ju je on i pretukao gotovo na smrt, spakovao kofer i izneo iz hotela, osuđen je samo na 2 godine zbog silovanja. U kasnim godinama Mike je bio povezan sa još nekoliko slučajeva silovanja koje su se dogodilo približno vreme kad i napad na Inu i zato njegovo povezivanje sa tim slučajevima bio je zaslužan upravo Ken, koji je nakon sramne presude nastavio da istražuje Mikeovu prošlost zbog toga što je bio uveren da je Mike počinio iste zločine i ranije. I uvidom u bazu podataka iz FBI-a uspio je da poveže Mikeov DNK uzorak sa još 2 DNK uzorka nađenim na žrtvama silovanja iz 2003. i 2005. godine. Plus je iskopao i fotorobota, to jest crtež napadača koji je bio nacrtan 2003. godine po rečima jedne žrtve silovanja, a koji se u potpunosti poklapa sa Mikeovim izgledom. Stoga je Mike ponovo pozvat na suđenje, ovaj put pred pravog sudiju, i finalno je osuđen na 25 godina zatvora za ova 2 silovanja gde je dokaz bio DNK. Potom, 10 godina kasnije, 2015. godine, Mike se izjasnio kao kriv za ovo 3. silovanje, tako da mu je kazna preučena na 45 godina u zatvoru. Faktički doživotno zbog toga što je on u to vreme već imao oko 40 godina, tako da je pitanje da li će on ikada vidjeti svetlost dana ponovo. Ina je kasnije rekla kako je nakon prve presude osjetila poniženje, ali da nije razumela pravni sistem u Americi i da li je ta presuda bila tako niska zbog toga što ona bila stranac u Americi u vreme napada, ali i da je srećna nakon nove presude zbog toga što Mike sada više neće moći nikoga da povredi. Ona je također dobila tužbu protiv hotela koji je bio primoran da je na kraju isplati $300,000. Ken i dalje tvrdi da je Mike odgovoran za mnogo više napada na žene od ova 3 za koje je osuđen i veruje da ukoliko bi se njegov DNK provukao detaljno kroz sve baze podataka u mestima gde je živeo i radio prethodnih godina, ova 3 slučaja bila bi samo vrh ledenog brega. Kažem, ovaj čovjek je toliko nadmen, ali je toliko došao bukvalno na mesto zločina i kod ovih inspektora rekao je, vi ne znate ništa da radite, ja ću da vam pronađem ubicu, ali opet sve opravdano, bukvalno čovjek je genije nekako, uopšte ne razumem kako može toliko da od svih tih je toliko detaljno pregledao svaki ulaz, svaki izlaz, svako ko je prošao kroz taj hotel, bukvalno detaljno ih analizirao, otpisivao jednog po jednog, dok na kraju nije pronašao jednog pravog. Čekajte tek da čujete sljedeći slučaj koji ćemo raditi sljedeće nedelje, od koga će vam bukvalno novilica pasti na pod. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, posjetit ću vas da se pretplatite na naš kanal ukoliko ne želite propustite buduće epizode prvog srpskog True Crime podcasta Strogo poverljivo i mini serijala Ritual o okultnim stvarima, kriptidima i urbanim legendama. Kao što sam rekao na početku epizode, uskoro nam sledi jedna mala kratka letnja pauzica,
a za to vreme ćete dobijati verovatno, još uvijek nisam skovao plan šta će tačno biti, kako će izlaziti epizode, ali pretpostavljam da će biti jedna epizoda nedeljno ili jedna epizoda u 2 nedelje. I to će uglavnom biti verovatno rituali u kojima ću vam čitati creepypaste, što će biti kao mali letnji specijal. Ali još ćemo vidjeti do sljedeće nedelje šta ćemo i kako ćemo. To je to što za sada otprilike planiram za leto. U svakom slučaju imate epizode sa početka ovog podcasta koje su brutalno zapostavljene, a uopšte nisu manje interesantne i manje bitne od ovih koje sada slušate. Hvala vam još jednom na slušanju, hvala vam puno na pažnji koju mi posvećujete i na svoj podršci, veoma jako mi znači i to bi bilo to. Vidimo se onda sljedeće nedelje sa novim slučajem detektiva Kena Brennana. Ćao!